tukin zingdar korik ma deuh khan ani anga dar za chi ka hre talo tutlang Sipui road venglai road aning chu o workshop welding gas puka kan in bulchi ni hei kan veranda ringi kala muna hianin mi pani an thinga la an bol an hala chuan beisei om lovin mi pani an om bokani an ruang hi borol hali chu police verification te ngai awangin lakson alan lawa pani dang ero chu damdoina phur chunga lan nia maro chu beisei anin beisei om lo hle ni ikadin po hi abul chi aheng anoma hei hemi building hi nia aron hor na khop maya kandar hlang engkim mai ke veka partition det la bathroom kung khar te tla hlok hloka room wa kan almera dar hlang te akia dar hlang leng vel atam khop mai kapa po alua navak lovin athiam asia lo hle ni Durtlang wall being Sipui home of hope building bula hian garage apuaka enge puak tak hi kan la she hey bang chung chuanin hey abul vela in hi akmor na sakop maya teba fit enge moni zapong hora hey ti hat abula in hi amor chevek mai ni hey ai bang zong zong hi ake thavek mai hey hi pilal nun moi inani ti chi lo khop mai Salai so puak ani Dr. Sangte in Bulania. Hey hi home of hope building.